Kasalelia may isang mau, peluka kupur korusia, may pilbanyang ya kapakap, yung kupanamasan ng coach may isang watch. Akcha upanok chatola, kalangan ng kauno pweke asngakan maur, magcha ni kilalatoran watch, coach utampa kong kacha, coach awyawi kacha, manrong ngilacha, acha isang mau changka kotongi. Ariak changki ang sumawang kapakap. Kay kapakap kila maur. May isang watch lukayang ng sarawe. Lukayang ng coach. Ong nan. Tamak chapan rong ba na. May isang watch. Kauna ba masa ng kacha may isang watch. Pukayo acha maur. Tamak iyayaw kiyang kachail. Achal mauran kairtasang. Nan tamak chay mimilalay. Puti ang ren kray so kairta. Nan acha mauran baba kauno. So, siya pa na kapakap. Kalanganan ko mamayin sa may coach. Kalangan kapag maraw mamayin sang kapwatch Lord. Iyo pa na masapanang kumayin sang watch mayin sam. Korusya mabilban yang kapakap mayin sang watch. Iyay kapakap nga namu kalangan o Lord. Ang kachin sair, kachin taka, kachin kawait, kachin kamaray niya mong yung mayin sang watch. Iya chinang mayin sam ach mauro Lord. And kanati yo God. Kupurang mo Lord makam kachin kupurki. Ama naman ki chanan ki. Kayo Lord sa perkitas nga kan maur mimirech. Kasalayang ki Lord sa palang mo limpak o Lord. Limpak kayo may lapasang limpak koras. Unconditional love, agape love o Father God. Ikalangan ki ang kamo Lord. Kambil kasalayang ki Lord ni ach mamauro God. Mamiya sa palang makarapa po na ach maur. You have the purpose o Lord po na ach maur sen lel potential makam kupurki. Maing sam pach katete Lord. Maing sam song koros masawiya maing sam. En kaparanta komi. Kalangan kiyang komo maing sang watch maing sam. So chilipilipil maing sang sowa so chik Lord. Wasakan koros mapila naman tunin sang ya. I pray you Father God. Ngana mo Lord kach wasa korusia. You are omnipotent, omniscient, omnipresent oh God. Kalangan kiyang komo Lord komo coach man manaman. Kocha man melimpak, kocha man matragamak, kocha man kochan kapay maing sam. Kalangan ng kamoy. Kom kapikatalango sampa kachkiyang auta pa karusia. Kom kaching kapikataki charamas makasampal sang me koros Lord. Kapikapikwacho Lord di makam kachin kupur ke kasampal ke maing sam. Willing Lord o pilmenan ke companionship relationship ang kij. Kalangan ng kamo Lord. Kalangan kiyang kamo Lord amuya namar ke kochaman. Kachtisang Lord nan malamuyo kat pakamuyan lelta ka masamilala. Amu pakang kicho maing sama so cha wakila Lord. Tutuwe cha Lord sang ayoran wachil pangkokola cha. Kalangan ng kamuyo maing sam. Thank you so much, O God. Glory to your name, Lord. Glory to your name. Kalangan ng kamo, Lord. Sang kotong kamukap-kap nga kamo main sang kan koroso, God. Pusa pa lang mo limpak kan kap main sang koroso, Father God. Kalangan ng kamo, Lord. Kamo mawiya sa sila pa, O God. Sular sang iyo masapananana o main sam. Kamo makin kalway kichwa yo, Lord, nanal mo pungo main sam. Kalangan ng kamo, Lord. Father, we give you praise this morning, Lord. Glory to your name, Jesus. Rebe shendereya karala mama kikiara la mama. Rapa shendereya karala mama kikiara la mama. We thank you, Lord. We praise you. We honor you, Lord. Marwach kalep masan parti sang o Lord. Sangan mar karusia maing sam rapam parti sang komakaon Jesus. Pwede komo coach, komo makaunan kaunakan. Kalangan ng kamu ikapinggiyang kamu yo Lord. Ach maurunsak. Kamu mepilmasa ni Lord, kamu kiyang kich manamanuysak. Tama sa panrichingatin ni sampapil panrich tinan lang. Tama sa open tapil open tanan lang. Ipukatang kamu yewe maur man sang wacho Lord. Pasan ka sa Lord Jesus, mamanaman koros makamkach kiyang kich. Maing sam tama sa mo itatacha ima kamu panaksasang. And I pray, O Father God, clear up our minds, our hearts, O Lord, for understanding, O Lord, of your word, O maing sam, and uputin na nachi more. Niachi puti ang kamu, O Lord,
Koirta maing Samson, koirta sang maurin serpole Lord God. Kotang maurin seri Lord, kotang maurin mapulapul, maurin me mature oh God, nanach ma maurang kamui. Smaing samach koirta oh Father God, pang kosang niach pang kotong kamui, niach pan rapakan kamui, niach pan we leche Lord, niach pan baki oh God. Maing Sam seeking oh Father God and never stop seeking. Kalangan ng kamu Lord Jesus, kung kumangi inangan mong o yay kapakap may sangwach, kom kachin dake ewe mongyong, say rewe mongyong, convict na newe mongyong Lord, and so pa itong kamoy. Glory to your name, we ask at the talk, Mang Sam, speak through my mouth, O God, Mang Sam, talker nga tayo ewe mongyong, sa palang mamasa na nuputi, O God, o kakairata ko pramoy. Po sa palang mamasan, magkung sarapan alu-aluwach ka, O God, the sarapan nature Mang Sam, wasama sa panaluwa yo Lord, sa palang mamasa ng uya sarapach Mang Sam, po sen lelo Lord Jesus, kupurang mo makam kaching kasaniyati ang achmor. Kupurang mo Lord Jesus, achmoran poita, achmoran mau, achmoran kelail, achmoran kanati taka makam kupurki, kalangan ng kamoy. Ikiyang kamu kaping o Lord, lingan wow Mang Sangwach, nintuan na kamu kalip mawarang, and lingaling la. Na marwat Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Man ko, marwat Jesus Christ kalip, mawarang kichailan kiyang iya chail kaping koros. Harkap nga coach. Kaping nga coach, may sang kapwach. Coach man matutuwa cha ayo, ranwach, pilpang kukula cha, sapol malimpak sa chakan wakla, sapol malimpak tutuwa cha, makomia sa palamoy prayer request ananang kapakap kapilongorong nilay man sangach intato kasaleto the message kito okay ikarapouch ma kachalwiya mamor kachalen sa waspana okay kapakap iya child koryang kauno release klang manaman makauno kiyang kachal masan iyang kachal magchal ka kuya Jesus tatakyan chompetang ko kay kaskuli rail ta, o bilpataki ang rail. Masang koras may uyak chel kak we can do more. Chay kak piluya. Okay? Arma miyam so mau, miyam mananan kapakap komter swatki. Kachay leo ko pa na pagchailan kak kapakap ki. Pwede poson, makamuyan ki, mama naman kachailan ki, chay ban release that faith, kao na ba isa pa nga chay kapakap. Amen? Ariyamen tawla cha, continue tamak child kaskul ke pana ayo sang Monday ko to okay ap Monday ko saya ta coach sa paik niya reo ko saya mapitata ko sang palansong silu kwak child apo child ni putina na child mamaurang kauno ap child ni sapal born again song silu mak child anane ko yo ke child ang kakamong palingan ni child Koreaw kachailan kak renew a child matamataw, chailan kak kawalia ka po child matamataw, o kasilug chailan disiplini palwara child. Okay, aria, kalway ka child tong nan take. Okay, take na iso mag child, liputi yung karta. May rasong karta ang seri, ayoy ko siya tuwan babies. Okay, sinseri ya po siya nuputi. Anane kangkang titimpalingin. Anane sawasin nono, papa. Anane sawasin melawit man ang sawasa. Rana chipang ko sayang kachama pitata child, the youth, take eo miyer nan takean kaskul. Okay? Arya, song puka koros man ko, tame imelan wiya share ta kaskul, imenintawi melawi pa kan blog kenang na YouTube ach me ang kaskul kan koros download ti nipisa chika pan taipi tama kaman kaskul ki kaman rong kan koir talale miyayar mo. Okay, yan chaki ya kaskul kan ipilan karachiyok pweki kaskul ko ipil mepita ta koir tampalingen mepil chianger atama ka ono pulikitin na imongyong en kak sawasa te en bil kak purang kalupa en karach tama miyayar. Okay, kachailan rongorong masanan coach ime pang ya kakairata child poson so ime pakre mail karusya makan
pat-patak ng kauna pata, aray message kan download tiyang na YouTube, tagapil ka kilang na live Facebook. Ariayan karachiyok, makaman kairta melal na mauring saulang, kapan rapaki. Okay? Na Matthew isu ta na seek, kambangkak tiar. Kapan lech, apan rachita. Kapan paki, apan sapang. Okay? Aria inangob and me ren kamu yungay. Pasanta recha. O seek the Lord. Rapaki, koto, menasa. Okay? Ay momong kauno apan autekicha. Kauno pan release that blessing. Okay? Pan release that new revelation, new vision na nachamaw. So, kalangan ng kami, ayok tsaka saya tuwan babies. Iba na kisya purang aralapi, tamak tsaka saya yo. Ay sa marama-sama na po siya niputi, born again, ipsapan. Okay? Ito siya rasang ay sa magsiya iputik siya sincere. Arya ime kang kangange kikin kitsa po kasya kakalep. Okay? Sincere kin uya anane sawasan papanono. Anane aramasama ng kamunga, aramasama ng katiti, aramasama ng chachak papang puputi. Okay, imo mo na so magkachapilap siya, nuputi na siya mamorang kauno. Mia sang kay chapan loisang, mepilpang kari ang kachak chapampil, wiyata pilipil kay me, uwang inang te pilipil magchaw yata, chan mamorang kauno. Imo mang sincero mo. Chel rong panayon ang rom isu, isak lemaw laria isak silu. Pola kasayame, tame akin, suchakin men wiya, akin salyokta ime wiya. Okay? Arakin ko sang nita tip. Arya ime ikakila kayuk. Kan rongorong masanan coach sang chama pang kawalia kapui kichane melel kichana ne ewang masanan coach. Kapakap sang kay makichapil pan changalar lale ipanintawe manamanan kapakap o kay sisol. Okay? Makapilkin yang rongorong masanan coach kauna pata karong mi announcement kota paki tapi lukay kamu yang kay sisol imanintawe kay sisol kakakola pilwatak na naisayan limay sa kwalu. Okay, and kasali yang ukiyaka rapat kasampalan kichalan kay sisol. Sang kan makchay changalar lalami paninta tiksyan te sang yo makasucha matawa makascha kakasang ipanintawe manamanan kapakapo kay sisol pan change. Okay, pang wakitala. Amen. Ngarkalangan ng kumail ko Rusya mapiliyang kich kay sisol nan seasonage main ko pueki sangkan mawiwiyawan ni Santa sangkan ma kachal wiya loy sang ikamela me pilipil watch sang ta masakakyang okay kachay saulang koras kachailan kakyo pana in prayer join in unity in prayer and fasting kapag ki nature ramasakan kapag ki liter kan puya kitama rabang go through pilipil marapil pang wiyata sa wasaw kang kichail and kakosang ni kela pano pilipilin sang rengkauno. Amen. So rana chipang kasaya tuwanay sa makakairta sang sincere. Okay? Nantake ewang achapil mamauran palingen kichang kakairta miyataken child the youth. Okay? Child the youth up serpulapul takame educational stage. Okay? Kakakuleti me coach, kakakaskul. Arya, kayo, kacabang watak pananan, kayong korench isak silu isakeo. Kayong korench isak silu isakeo, tanang. Niyay sari, ay lokayakan, ay lamalamakan, ay papamkan, tuwecha an sari. Mech, ni ay wiyalar ol melalaman, isolar kan wiya momansari. Kaya pang purang chawatak kayon lainen isakeo. Ni ay sari, ay lokayakan, ay lamalamakan, ay papamkan, tuwecha an sari. Amen? So, kayo iracha silumi pampiliw kiyang child. Kayo, a child thinks like a child. Okay? Sariman, pila lamalam, te matamataw, pilkin tuwecha sari. Think like a child. Amen? Ari, yamuman sari man, yamuman sari. Okay, maka sari man kan matamataw, te pilipil,
thinking. Okay, tuwecha pil seri. A child has unrealistic view of things. Okay, kin me coach mesucha unrealistic. Makasipil matawa marapan matawata rakan wiya ropropanga chapin Israel. Okay, imo mo inserumo. Okay, still selfish. Matmatawacha ang ya self-centered. Okay, ay so makawiya matmatawacha me sucha kachapan ki me manote. Sucha kachapan ki me cheyo. Ay so koros ropropang nguk. Imo mo matmatawang serma kanay ay okay. A child or youth has wrong priorities and interest. Pakchoche seri pel sucha aral priority kin sopong. Papa nono kakui kongkilar tame kosanti te tame ananen wiyawi an sinseri pulopulmana plan pel waksang an papa nono. Okay, te saikin chamia plan priority me coach makasampal en pasaneta amor. Arya imo man seri akan matamataw te think akan imo man akan matamataw mo kanen. Nang kayong orange pie isak payo ria isak tanan niya may lamalamakan kumalter mo man seri. Okay, kayong orange isak payo ria isak. Archela nanak chelang kaertasang lalaman seri. Pwede kita kawa chan sa magchela pa chan nuputi kachailuya kangkang titim palingen papa nono ya kam kamongay kichail ime kangangay king kichailayo ya po chan nuputi kasuchaka keleo kanane aramas en kakairu kata kanane aman teriaman te wasanang kautako te pilnan ko na pata kay reach out let us know what you need. Okay, yang prayer request ya sangan alma luwach makakakait lala ikarapaw po sa challenge sa waspana. Kaya pipanintawe kich karusia pil ngay kay tolala niya sa may chapil mo itang kray sa imor is chukak kelep. Ay mong yung isak tami wiya ipakita rin ay papanono kelep la kola was a retreat kola pachang ng kalen kaskulan so may kinlel summertime kola mimi pon langas kola mimi wasa may pansuksukul kamasa ng coach. Pwede kita is chukak kelep. May bang yakal kelep niya socha me wiya sa kanya masa ng coach. Ime pantuwacha sincere me ko poputi. Ko men wiya tame insane po isa sa tame pung me yanana wiya. Okay? Orya ime kakakela kaking kicha. Makicha nana sawasan aramas. Sawasan panay ng coach. Sawasan riyam saulang. Sawasan ang pastor. Okay? Poran kakakay rukata. Or kayo kicha na sa me pitata serime kair tayar. Okay, sila ser polal. Lalerta ka en ser makakaker school kami ako kakaker quality. Pilnan taka watch imenta. A child thinks like a child. 1 Corinthians 13:11. Okay, kayong Korinche silu isakeo. Sariman kan matamataw piltuwa cha matamataw sari. Matmatawayang ukcha ay ngoy kanay mo ay chama sa chamatawa aman choror. Okay, so koros rapropang nguk. Koryaw nira, may man eukiyang kacha, a child talks like a child. Seri man pilkan kosay, tuwecha seri. Kosay seri. Kaya mo seri yakin kosay. Nan kayong korench siluay sa kewa epilinta. When I was a child, I talked like a child. Niyan so may seri, ipilkan kosay seri. Okay, kosay seri. Ari, seri makapamatawa, yaw mo man attitude, karakter, yaw mo seri man akong kasay. Seri makang complain, seri makang nakamay. Amen? Okay? Kakakula ko watak ng Pilipay, Riyaw, Isak Payo, Isak Limaw. Okay, tana. Kachailan wiya song chorus, do everything without complain and arguing. Kachailan wiya song chorus, yaraman kachail, ako pong lalete, akamay lala. Okay? Attitude in serumo. Serimakin ang socorres serikin complain. Serimapilkin sucha kasampal ki aral kasay. Kakotacha kasaway kasay me kamataki laman. Kainseng swati laman. Ken kareta ya pirin pa na te. Akamay pa na. Imo mo yung serumo. Ang ser kasay o tacha laklak takoy mal. Okay?
Miyay rampung kay may pampil intata wasa kan ka kowe kuan kian so mau kipasang ng Bible ko kas ya watak rampung ka koros kas kasaliyanguk ya kasampalen kasay. Okay? Kakakilang nan Proverbs, talapin patake sa kayo tuwaw, nan episos pa yo riyay sak tuwaw, o nan episos limaw pa yo. Okay? Sari mapil can talk too much. Okay? Sari can talk too much. Awan watay, may baninta, sari can awan watay. Amen? Chabangkilang nan, kasampal main ko po, makabangkilang nan lapin patake isak tuwaw. Lapin pata kay isak chabang ko lanan Bible pa. Imasanan coach mabangkin. Sawasay kitsa. Lapin patak isak tuwaw. Amen. Okay. Check lang mas. Isak tuwaw. Tanaw. Makin lo kaya chocho kan kalautela tipa. Wow. Makame lalakang argaban nan la. Makin lo kaya chocho kan kalautela tipa. When words are many, then a sin is not absent. Tama, ako sampal kumain ko a child, mapitata a child, kosoy, ta kosoy. Puwe kupilan lapin bata kasaliyang ka child manamanan more o mela mimipon lowacha. Mimipo niya cha kosoy. Okay? Pilkapay o karya miminit a cha kosoy. Or magchakoskosain kawela ay sa koros, koskosain korya ay sa koros, ay panintawi ime pang kapoyata na nachamor. Or saan ko'y magchakumpurya mo kitama mauyawi ki, panintawi matama kakatkatete ranach, kakaksuchachuang ranach. Apo yan sa makapanchuang lakapali, teranakan makoto sang muri. Okay? So, example, yan mo may koskosaya pilal ko sa yama somao. Okay? Makapilkos ko sa yama somao po, kapang somao ta. Makakos ko sa yama socha, kapil pa na polantiar tama kaman. Kaya so koros ko sa yama socha, te isuchakak, isuchawarang. Man ko ima kapil pa mimin ang sangan ta kayo, kapil pa isuchawarang. Okay? Kapil pa na kamelang confirmang ko sa yama tama kakoko na patangan mo. Kasampal tama ko sa yama. Okay? Arya, children, they talk too much. Sarimakin koskosay awan watay pichi-pichin kosay sochakin chak ma tame kosaya arya ime kasampal ko ponan take na cha morma. Okay, if we talk too much tapil sochakasampal kita magchakos kosaya chapan tipilpan porta niya chakos kosay. Okay, porque magchasuchapan magchakos kosay too much kichana na koskosaya masa ng coach. Kaya na saya tama pang kaparan kupuran coach, tama pang kakairiota na na mamorang kauno. Ayon sa kami lala kasaya masa ng coach pilkan chik-chik sang at chay kang kakuya ko, so kasayo lalwa na wakoy. Ayon sa magchaman montirong te yang kasaya masa ng coach, kisya akchapil mawar. Okay, arya ime mang kakilakay kitsa, the more magchapang kokoyerta. At the less magchapang ko sa iya may coach mas chakachapa at the more loud din na chapang ko sa iya masa ng coach. Kos ko sa iya tama kamaw kan anana mimi po na more. Amen. Amen. Okay. Kapil ka kola ko imo mapitata ko sa nan Proverbs 20:19. May yapcho ko sa iya. Children argue about meaningless things. Okay? Sari mapil ka nakamay gumea coach masucha kachapa. Sari nakawang watak nan tayo silutuaw. Mapil ka nakamay ki mea coach masucha kachapa. Meaningless. Okay? Arya, imang kakila kakano kachang ko sampal kita makachakos ko sa iya. Kotong ren kauno, moitang kaskul lang taken sari kakakerong ko koleti. Kakakerong ko apply. Waksang sinser polel. Manane amanen sawsa kolokol puete poputi. Kolokol puete matakla. Okay? Sawsa. Lel nantaken youth te sermakoirtar. Okay? Kakakerong papa nono. Kakakerong patak kowe matamatawa.
Okay, banana lasang, banana we are match. Okay, amen. Kamera lama kombang hiyo kolkoleti. Okay, kasiluanira. A child acts like a child. Pilain seri market pil marketing seri. Okay? Kaya nanacha koko wairan koros pilsang koy magchapil bang wiya pilata kay magchapil bang kailangan ta koy pil mimi chanan marketing imoy seri tama kareta imoy tange kraisay more ay pil melan ko truma. Okay? Ialetar krais ay wiya ka te ay market ka tutue chama. Okay, ima kareta I kangkangangekin kicha me paul ko saya nan romi suo. Okay, me kakin men wiya tama kupuran sama. Pakin saliokta tama sucha men wiya ime wiya. Ari ime ko sampal ke mawutang kicha nane kichan kam kamonga palingan nicha. Kawalia kapuya cha matamatao kemasa nan coach o disiplini palwaracha. Okay, disiplini palwaracha magchapananano yata pilipil kap eo. May paranane mimi wasame masa nan coach ya propose. Rongorong masa nan coach. Kauti sang ya rongorong me coach mesocha pang sa wasay more. Kilikilang tame bang kakela katay more. Kilikilang tame mau, tame pong. Pil kakakilikilang masa ng coach. Kilikilang wat-watak masa ng coach. Maitang masama ng kilikilang tame pang watong kapay. Tame pang kiyang kamor. Okay? Ama imay parang kilikilang kaston mawan. Kilikilang kaston social pilipil. Kaston Korea. Kaston limpak. Sang ko ma imay mau kuya masayan wiya kilikilang mokan. Tame kakilang apan activate kotong nanam matamataw. Okay? Arko wiya matamatawa. Imen testify siya kasampalan tama kakilikilang. Ichamchaman ng 2004. Ngayo riyay lelen pilyang kota ng kono pata imakin sawasakin kichpalian prayer request. Ari ain sama sa kan mimi pikailan sa gantatakan panay na yo Israel men Korea. Are ach kaunin tatako pel kiyang kich kastong Korea yo sen kola kich kilang. Are mango tani ko sampalen ang yo tani uya me ko chiyo me challenge ang ya pa. Kasto ikamelele me moin miya makinyang kilang kaston Korea kaston limpak kich kung kola kilang. Aptami ko sampal ke me men share ko sampalan tama ka kilang. Ay so masakin kasto sa chukang kakmerla. Especially ngoy. Pangitata ko, lal kala kaysa kayo nipong kakolakas kasto, lal kala kriyaw si Lunis Orani. Chukang kak merla pweki eo series nak ipilmen kilang tama pa ang yawi next. Okay? Ari, the thing is, ikarapan may mga kasaya ka ma, ikang kola pilwanti, nanay matamataw, ipang kipa na masay nanchiyang yan, mayris chukak may nanay matamataw, uya matamataw kasto. Arime ko sampal ko po, tama ka spend time ang, tama ka kuya kilikilang, apan tiyangala na matamataw. Okay? I was really affected by that. Iyanan na pa yung pilata, may banuti so siya purang kilang. Pwede yan so may kilang, tiyang, ipil ko lang uya tataw, kuya matamatawa. Uya matamatawa, saan ko sa minang kasto, masan puchako, masan sarapino, men nakir tataw po yung kolak lang, tama pa uya umuri. So, kapag nga coach, karita, disiplini pain ngoy. Ya disiplina ni kasanete, may sucha pang purang ale, sucha pang purang kilang, yanane kawuti, po yung kamela, inang mamimiyar, te matamataw matyangalar, reyo. Amen? Hope that makes sense. Apong ya imo mantami ko turu, mapita tako sampalan tami kilang po yung na matamataw. A child acts like a child. Sariman pila wiya makit pilkentuwa siya makitin sari. A child can easily be prompted in thought and action by the devil to do evil. Ime ikang kiking child menlaw pila takelain. Puweta sariman pilpa mangayin and kan matawata ang matamataon mas matawata mamana more
Okay, mata-mata ko pang puroto pang kare yung kambang purong wiya tama kay teken ko puron coach. Okay, arya kakakolawatak nan Proverbs 22:15 labing patak riya sa kriyaw isak lamaw. Okay, seri mapilken kapang a child has tantrums mia aray latitude klansang seri makun wiya war so cha uti baba no pilken men pakiyata Porque mia attitude. Okay? Pil saan ko, yamo mo na ipang kambera ngay mamorin so lang. Ma mia ay attitude makaitekan ko puran coach. Okay? Tsaka kuya rong petak, rong kaskul, som petak, te ismakin sa wasayuk, pilkak sa wasayuk, kakasanetiar, matamataw chang yo rem. Okay? Te kango, te yaklapalap, me kapang wiya chat ama kapang wiyaw. Isangan tantrum sangan sa mabang wiya sang war lao papanona bang kiyang tame mau kiya panuti. Okay? Tirin kichail mamorin so lang kichail miminan sangan takeo. Chay bang kochiwo pwe kitak chay kan mata-matawa me sang kay magchay loisang. Okay, may pakren ka na me koch ngay so chala pasapang na kapakapo na chapta isensuat na naimong yung. Chapta kochiwo. Chapta matawa me kauno coach sa pangya. Chapta matawa me God is not fair. Okay, iwiya kapakap sa chame coach wiyawi. Ari isang ko kenapata Rachel me mia sang attitude me pil kakaryang ok tantrum kakaryang okam wiya me coach makaiten ko puran coach. Blame ke kauno au yawi lawa pampasa pangayam bang purang supayang kauni panintawi me that attitude in seri. Okay? Attitude in seri kakak miminam paluar laut mata-matawa me ko saulang kun ko la sarawi apam behavior ta attitude ta makakasaleta kasaleta makamiminan mauren kisinsari. Okay, arya kechan ka koirta ima kechan nana masanan coach pok Japan koirta sang niya Japan sa yakupuran coach nana chamor. Tamak Japan wiya. Amen. Amen. Kakakpil ko lawatak ng kalesia limaw ra chiki isak tuwaw lalriya isakeo. Okay, iwasa makos ko sa yatuan anapan paluar. Okay, anapan flesh. Arya makan pon imo may seri ken men wiya kapkapayata chate kakain sa namawi anapan paluar. Imo manati tutin serumo. Okay? Amen. Klan seri pil kenapalan men rong aramas. Ara kenapalan kachiwan men rong aramas. Ay balintaway metama kak kopungala chamor kechakoertasang nan kechanano koertasang nan taken seri. Okay, yamo mo na chapang koerta imaintinta yang kechail ayo. So chawewe kumakana na sampareo, sampariao, samparsilu. Okay, no. Ikaparan pan mamaurang kauno, coach mangi among yongan. Okay, yawana men asalay, yawana men koerta, yawana men leltaka me kauno kupur kupona more. Sang ni am we seeking God. Sang ni am changa tong coach. Sang ni am apply ke rong chawiya kelang poson meso chawiya yang awiya poson mela yamo mon rong chawiya mai ke rong wiya patapatangki okay me pitata yan disiplini palwaray yamo mon ay pan disiplini palwaray yan ani uriyata ay pilipil okay puksaraw pil masani me isma ka pachpachang ima ka pantuela. So maay association niya sa ta kompakapay smikin batpachang niya sa mapasocha sa wasas kakilakay mor ay yanane change that association. Yanane kamalawlat yanane utisang. Pwede maso wasa may pang kukulaya is may pang batpachang ay mor siya pang koerta. Okay? Ara makarong kanano wiya ay mo manarama sa matang koerta na namamorang kauno. Rong pilata kapayata. Baik pan reaching ti sang kechail wani mentip te patilong. Baik. Okay? Ang so makarongo ka apply. Ipasanan mo. Okay? Naisari so mao. Ay rong me Jesus Christ kiyang ya manamanunsak. Okay? May kapakap kapil kamaw yala so mao naisariyo. Iban rong patako ngay apply. Naisari so mao. Siya na nuya ko call serlinta. Siya na nuya ko call Chucky. Okay? Apply my faith. Kita pa ipawa kapakap kinay seryo. Pakaw no kakamaw yala.
imo man practical te imo man na chapa matang koirta na chama maurang kauno. Amen. Harka nga coach ira silu may mang kasayang kichail makabang praway ko watak ng kayon korench. Okay, kichawat watak pa naman sangach isak silu isakeo. Niyay seri ay lokayakan, ay lamalamakan, ay papamkan, tuwecha an seri. Tami pang kain sangkila, pwede kami lamakcha iputi, kicha kisin serpolal, kicha pilkoirtanan me, ipaninta me rong ran koros ng konopata, ipakirem, kan menlauter pangakita. Song koros makarong, patak makarong, tama ka na apply, do it right away. Apply. Mechocho me yasa, me bilrong masa ng coach. So siya pa kayo rayang training tabil, kaskulin po en koirta. So, ronga siya pilata baikyang, kay rong patakan baptizing ngayon sarawi. Apply right away. Chapta speaking tongue, lo kaya choror. Okay? Manifested. Ikaparan pan mamaurang kauno po. Tama ka pilata makapan apply. Tama ka kamela na namongyo, coach pantatangki. Kaya kapil rong masa ng coach, receive am healing. Kaya makakokon me miya somaw yo rem, niyam rong kamela le, lukwar yang kauno, receive am healing. Aleti yang maula. Miya mapil rong masa ng coach, tuwan ta coach kay sisol, rong at chapakeo, iman yang kay sisol, iman pitoy sang nansangan, maureo me, changalar lale, Pil kay sisol niya so cha wewe kiso cha kaskul kite aprong pilata kapayata. Amen. Ari am kokairtan mamaurang kauno pan koirta matang sang niyam pan rongorong masa ng coach. So ibang kaim sang kila me seriman takami ko sa yamay sangach kay taken seriman ta kichan kak kokairta sang takawach Kartak siya yalar mas laut. Kachanane kaskul ki erpichin coach. Okay? We need to be taught the wisdom of God. Kachanane erpichin coach. Kachanane kupuran coach. Lalakangan coach. Tama coach kupur ka na chamor. Main ko yeyi erpichin coach the wisdom of God. Yeyi masa ng coach. Imak chanane. Masa ng coach pan sawasakan kachasong karusia. Pilala siya kapakapakan siya pang kapakapin masa ng coach, kapakap kimasa ng coach na nachamor, it's so powerful. Manaman. Amen? Kalangan ng coach. Kakakwala ko watak ng Deuteronomy 1:0. Okay, bang kiyang siya ng Deuteronomy 1:0. Ng Deuteronomy ralaut 1:0. Ira chik isu. Ter manokela ko sonnet pukach may kiyang kumail ranwach. Tata kiyang no mail sarikan. Kachaman kinirail ain so makumail kin mimi na ni momail. O bil ni ain so makumail kin mimi seli akis wasa choror. Ni ain so makumail kin kammal. O bil ni ain so makumail kin wiya amail tatag. Main ko iwan kasampalan masanan ko chang kichama. Ni ain so makcha kammal. Ni ain so makcha wiya tatag. Niyan so magcha song koros magchawiya masanan coach pansin sila chamor masanan coach pilpan sa wasay kicha arta nagchaiter manokela kosonnat pukach ya kosonnatan yeyi masanan coach ar kichangka kokoirta sang nantake kota sang nan eutake kolang nan eutake kokoirta melal na chama maurang kauno imakchana ne ki kolokol masanan coach Chapil ka kilang ng Deuteronomy, iralaute isakeo, ira chiki isak walu, ipilpang watakang chatana. Kumail chama-chaman ko sonnet pukacho ka sampal kemelen. Perayang ni pamail kan, o ni chamamail kan, puen wiyak kilelen men kachaman ang kumail. Kumail patakiyang no mail sarikan, ko sayanan imamail, o niyan son tatak. Kasi na imamail o wasachekan, niyan son kamal o pil niyan son tatak. Kumailin chingitiyang nan ni uran imamailkan o niyawan na mail kelkan. Kumailo no mail serikan apan more waray nan sap makauno ka chininaw kiyang amail papakala po ko. Kumail pan mimi cha na isapo arayin pan lang apan mimi cha po insampa. Wow, praise the Lord. Amen. Amen. Nakasaliyang kitsa.
Makicha koros utana nana masanan coach and mimi recha ang so koros. Kalanga bil kosaya kichan patakiyang nature sarikan kosaya na numachail wasa chikan niyan song kamal niyan song tatak pilinchingi tiyang ni urin numamail. Wow. So wasa koros na kicha mimi ya kicha kola ya masanan coach and we yang achamor. Masanan coach ya mo na chapangkak puya sa mga kaipakakang kola main tatak takola kaswasa kasucha wanong puksarawi sucha wewe ko wasama kung wanong puksarawi yan sa koras ime ka sampal kikichan rong masanan coach watliki masanan coach meditate masanan coach kay pok chapanan sa makicha rong kicha watak kicha watliki la ipilan karach kan kak watliki memorize okay memorize tama masanan coach kasaya kemapit ngoy okay ya kailapan te is ngay ren kauno ponian sa magchako yewe kas chamalang wanong puksarawi kakakuan tatak akabilban chuang resistance te kapan chuang kapal amwasan tatak arya anso ime makachaksin sari chapel kowe amana kamay chapel akamayo pururtar asong tama pan so sawasaya po yan kakpaweti na mekoch kotong yan paweti kaya archana na masanan coach pagchang kakpaweti sangang kasungusungkan koras magchapan lelang iyan karachi kicha melaw ni amrong masanan coach may sangach okay ipanintaway niya so may chapin mo itang kraisay more utani yan na masanan coach kayo narampuk me ipen practical yan watlikila na more po irong may yanana watliki rampuk sarawi po kita yan kat chama-chaman niya watliki pang kulakas wasa songkan may pan loyang ipang katete masa ng kotse po na imor. Chapin ni rampuk niya iksinsaringoy watlikila nan lapin patak silu limaw. Okay, liki kauno sang niya mong yung unsak te ko parapor kemekan makalamalaman makapenasa. Okay, ari sang irampuk makauno may tanguk. Ipanintawe kuway watawat inchingieti wiya memorize watliki. Porque uya wepaneo, uya nam tipson mawen, nam tipson tatak. Ay sa oras makapitoy ay sa oras makabilal so mau. Kaya na naisaya limay saksilu. Kan kakatete ma miya so mau rem te amanaramas makakapakapki. Kan katete melupalupkan remwi ime sa mau kelar. Okay? Arya masanan coach kichaan na po en kakairata achamor. Amen. Puraway watak ng Deuteronomy 1:1 Deuteronomy Isakeo, Isakwalu, Lalria Isakeo. Okay? O nan Psalms 119, ime kasampal ka maintintaki yang kitya. Tama masanan coach nung kasampal ka. Psalms 119:9. Okay? Malkaka apukiya isak tuwaw, urachikchik tuwaw. Yamuman manakap pulopulman, apang kak anikimor makalakal. Sangachan yapan, kolokol, masanan coach by living according to the word of God. Yamuman manakapulupul manapang kak kolokolangi more makalakal. How can a young man, okay? Armain ko kicha pokichan kak kolokola cha more makalakal. More en koirta, more en mimiren kauno, more en pakong kapkapayata kupura. Just chukak makchapan disregard masanan coach. Kachan nana masanan coach pagchan kak mamor makalakal. Kachan kak kapkapayata kupuran samo. Okay? Nan Psalms 119, 105, tama ka sampal malkaka apukiya isak tuwaw apukilimaw. Tama ka sampal ka masanan coach ang achamor ima kunwiya sarapan nechakan. The wasamakchapan aluwaya. Okay? The lamp. And tama, your word is the lamp to my feet and the light to my path. Wiya sarapan aluwa-luwa. The sarapan wasana luway. Sarapan kachapok chater poputi. Armak cha so chapan kasampal kamasanan coach. Ak chapan sangan saulang maka poputi. Okay, buya kita masanan coach mawiya marain. Masanan coach mawiya lamp. Mawiya light. Mapansin sa ray kicha. Pagcha nasa yawasak chapan aluya. Ay so macha pilipil kinsa pungala akacha nasa rapakanan masanan coach purang rong tama kao na mamasa niyang ya tama ko purang samo may yananawiya.
Amen. Arime mawatong kichamay sangach. Kay kichan kak koertasang nan mamauren kesinsari. Koertasang nan taken kesinsari. Ariay mempakita reo maka rongorong may sangach. Kakakilangata yawasa amaur yamimia. Okay? Maka can think like a child. Okay? Maka can act like a child. Talk like a child. Kamu yung ngay lalerain sa ukchang koertasang takawach. Yamu mo na chapan koerta, kachanan masa ng coach. Kachanan rongorong. Kalautela chaman rongorong masa ng coach. Kalautela chaman paypay tangki, chaman nasola. Call, kay tirinchon tatakan nan kau na pata. Kakak message, kakak call, nampan telepon kan mimi po Facebook, nampan teleponin nain li, all, melaw pakakan salatak. Call, aman sa Pilipil. Pwede kita, mamia kalalapak, mamia sangeo me, kamen koertasang lala, ibanin tawe, me kichail, eupana, sawas pana, mapan sawasay kichail. Amen? So, kalangan na nguk, mapiliyang wirong-orong, masa ng coach, ngilay wiyacha ngil, masa ng coach match. Pilpang kangangeki, papanonokan, ikamela maranwach seri sampar, silulel wano, okay, miya Zoom information, mimipilpon Facebook, klak Isak Riyaw, pil miya nono kay mapil kamit, arail mo paran kak pil kaskuli ni chay sarikan. Kay bang purang kapreyang, imak chay watwatek ng pukan Deuteronomy, wano Deuteronomy Isakeo, kachaylan kaskuli kinay chay sarikan, masa ng coach. Main ko marakilang chay papanono wiwiya match, kangangekin rail kaskuli kan rail, ikamela laman chay sarikan bang kairtanan maureo, magchasa siya pang punatiki, te wiya pakpaki rail te isainswat ki, sangkan mawiyawan ni sampay sa watch. Ikamela manganan coach pan, kakay rail ta, silay rail ti, ang nan maur makalakal, mabangka parenta kupuran coach. Ikamela may imak child koros men, at child mauran lel, taka lel wasama kauno kupurki. Jesus masani yang sapol machong patangko, apang kulay ikaw na pata, wasa, ang kichail, apang purato alik child. Iman kakilakay yuk may sangach, makarongorong masanan coach, imanintaway pilata, kiyang kauna amor. So chaman kichaman miss out, tama kauna coach kachin kauna pang kichayar, wasaw. Okay, miyaman sin manakap men yan sa may kola, kauna watila, muitangan ka kola kilang nanel, kola kilang nanlang, ay sa may sherang kich, panay na yew, karusiya may iputin ni sampa, miya tawarail nanlang, and ekas kasaya the table of grace. Okay, the table of grace mamimin ang puksarawi, tanay rila miminan lang. Wasak chepelo, ray makasya kalalak lang ataniti. Arkich peitang kere, ikas kasayang kich ma, panay na koros, miya tawarail. If you're a family of 6, miya tawamail ser wano, miminan lang. Apkampa kayi, akay ser ko empty. Ariyan sa may takrenchon lang, o tama kareta, miya ser ma empty. Tama chon lang patakiyang, pweki, ay sa may karusya kachay luputi, ikupuran coach, pelanan coach, kachay koros panyangi, mimere. Pilipil magchay yata ni Sampa, akay ramas misaud, tawarail, machisas masani apang kolako na patapurato alik siya, bang lelamo. Siya bang puralang re. Okay? Aramaka, so chow yata ang Pilipil, niyan sa makamamor ni Sampa, ipanintaway ma, ang mode ni Sampa mapang determine your future, ang destiny. Ariyay kangangayuk, kakilakayuk may sangaj. Uyata ang Pilipil kan kotong kauno. Kasutyaman ang panay na tawamailan miyanan lang, tawa mo ang zero empty. Why? Kasya pilata. Okay, ang Pilipil makan kanisampa ka pilata makapambin mamor kinsa na. Karitay pakirem, may sangwach, watong kauno ang more. Okay, makarongorong, kuwaman maapat siya ni puti, born again, kaskul magsiyaw man sangach, manlaw, siya nga kauno, manlaw, ewang, masa ng coach, rongorong masa ng coach, pagkan kairtasang, ikasik makakakilangata, okay, ma kami menan moren
seri. Menan korenchin tintang kecha. Act like a child. Think like a child. Talk like a child. Chaman koirta sang takawach. Okay, chaman koirta naniu taka. Makichan kaker, pain, asa. Tama pung meyanana wiya tama sapung meyanana kawutisang. Amen. Aria kichan kak koirta sang nan takawach. Kichan nan wisdom and coach. Ye masan and coach. Kichan nan pachong rongorong masan and coach. Pueki bang purang kasayan an Roma isaki su. Acha poson ken koirta sang ni rongorong masan and coach. Amen. Kalangan ng kamuyang we rongorong masan and coach. May sangach. Glory to your name, Jesus. Imang kapakat may sangach. Kichan watong chakaw no acha maur. Okay. Makarongorong. Kapilsaikin chapake o kamuitang kray sa maur. Ay manintawe kan moit kakak moitang kray sa maur ranach. Okay. Kakak lukwaryang kauno. Pakere and kachlong puen wiyala am kauno am song kamaur. And makakiyanguk tipamkan. Okay pakiya chel reason. Aramas kaninta ay chawarang. Kumail me mau pa kumail me pung. Kay tani me Jesus kach kito irail me pung. Jesus kach to pue kikchail me tipan. Ikarapan Jesus a kach to. Jesus kach kito ko pue kikamuyongay. So chaman kichaka kinta mas chetipacha. Chakun yata tip. Ay karapan na pola pon lopo pue ki aramas suet. Pue ki kichail maguyata tip. Ariay manintaw kater excuse kiten tame so. Kichail korusya ikarapan kraysa pola pon lopo. Pakang kamuyongay. Amen kichan kak kotongi. Amen kichan asola yi. Amen kichan yang konati asam kupuran coach sang mau chor na chamor. Okay? Ariak chapain sasa ya kupuran makcha suchari chungangi ya chamor. Chakakung kola sarawi. Kakak yang rongorong petak. Kakak pilkun watak. Kakak pilka wewet sheram papam. Okay? I medyo kita ay papam ang masa ng coach. Kakak yang wiyamokan koros. Api panintawi ma socha kray siputin na maur. Menang kayong korenchriyawi sakpayo intang kicha. So ang puka koros pang wiyame coach mal. Yamu manampa na sa me wiyame coach mal. Kapang wiyarong-rongo nak ang maur pilpang tutuwecha. Kapilpang purala living the same lifestyle. Okay? Ay so makapang moitang kray sa maur. Nganan Christ, nganan coach putirem. O ingena mapain sa wasa yu pa maur and waksang tama maur makayan gani chapio. Amen? Nganan coach kan wata pepol. Nganan coach kan wata manaman. Nganan coach kan kapungala. Song kan mesopong. Okay? Nganan coach kan kamawiyala. Tama ola. Amen. So, chayo panok chakapakap. Makasaik mo itang Christ pa kayo na maur. Okay, kalangan kamoy kapakap kan kich, mami medlikia. Amen. Amen. Iya sa mautana nanang kapakap chocho, miya mainland, ponpe wasaka Russia, nanaway, kaya po kami lemanan mainland states, ang chocho wiwiyawi, mawaksang, inanan, momon murmurin mekoch laut wiwiyawi mainland. Imanintang kumail magchel ko Russia na nakapakap. Anana kasinan kita at chel panay na kasinan kita na chel laramas. Liter kan me pilapapali kuson net kasanti kan nan mainland. We need to pray for them. Actually, nakapakap kan rail. So ipampakita rem kay maka saik mo itang kray sa maur pakeo. Watong kray sa maur may sangwach. Ipangkapakap kiyang opportunity chance uyakapay nam. Kay teken po kakapanalasang alasang yakapakap uyakapay nam. And sang nanamong yung isakan lukwaryang kauno. Main kaun Jesus, makakiyang yatipaykan. Kalangan kiyang kamuyang mo pola pon lopo, paintar tipaykan, ran wachirichungang kamuyay maur, kamuyan wiyala ay kauno ay sang kamaur. Okay? Mo magkakan katete niyang, pilata kamelala na namong yung kukatete sang nikilinawang. Tama ka kamelala me Jesus Christ mamasa niyang wuk, may sang kapwach. Pilata sang nanamong yung wisak, kay kate katrap ki, meman mamimimpam. Kater kachapan kita maramas panintakanok. One day kapan kasinan mo ang kauno, kachapan excuse ki isma mimimpam. Kachapan excuse ki mapweki
tama kareta ay su chalu koryang komu. Ranech tama ko uyarong-rong, masanan coach mo ko uyarong-rong, makas chupan pilata pilicha masa na mapan, kateka more, niya so makapan lalren kauno. Okay, niya so makauno pang coach to uya, katek pan sampa. Or yay pak rem, kay kichamelaw, so payang kauno. So payang re, so payang i, pweki yime pang kasalatak kachalak, chaw banok chakapakap. Kakakalasang kapakapo chuya kapinam. Kay tegan kapan yang ala puinin chom patak, puinin kauno patak, kay tegan kapang uya kapakapech pokan uyala chon bali. Imenintawa mo tang chela nana uti sang menta un bali. Ak chela nana kasinan kita yamuman kauno te yamuman good news. Patak pan Jesus Christ apan lel irapan sampa. So kakakalasang kapakapuach uya kapinam, maing Jesus kalangan ng kamoy. Kabingki ang kamoy, pwede limpak, makam sapol manki, kachtapon lopo, poula, inchamu karate maing sam, pwede ang kaklapata tipaykan. Ikotong kamu ranwach, pakmang ka maing Jesus, tipay karusiya maing sam, kamu yan makakiyang ya. Ikalangan kiyang kamu, amukachin pointar tipaykan, o irichingatang kamu yay maur, nan maray nan ranwach. Kamu yan kachlong nanay maur, kamu yakin yala, aramas mo kam kachin kupurki. Kam kachin wiyala, ay kaun o ay sang kamor. Sang ranwach, pilpang kukulacha. Amen. Amen. Kalangan ng kamumeng sa may coach. Kalangan kabinggi ang kamumelel karusi ari ay mana ka pena kap. Papa nono may sa merong sa pala mamasan may sang kapwach. Lord, kambang kachin sayrar mongyong. Kambang transfer, O Lord Jesus. Sa pala manaman, O Lord. Sa pala mukel nanarmongyong. Meman maapo siya nuputi asay kamuita, Lord, mo itang kamuya more, ikapinggiyang kamu, may you bless that person, O God. Maing sam kam kachin kakela ka, kam kachin ka wait, kam kachin kiyang ipapol na na more, maing sam peinian kon sang na na mong yung unsak, Pilipiluwach, O Lord Jesus, maing sam to enter the kingdom of God, to see the light, O Father God, to experience your goodness, O Lord. Kalangan ng kamu, Lord, may you bless them, O Father God. Ipilpukatang kamu irailakan koros marong masa ng coach maing sang watch maing sam. Taken sen ka kwerta sang Lord Jesus, babies, O God. Kwerta, Lord Jesus, sang bilnan childs, O Lord. Kwerta, Lord Jesus, nanach mamoran, O God. Masakak, Lord, waway di kita makupuramoy. Iyay kabakap, Lord, nan kwerta koros, Lord, maing sam pain kamu mapang kiyang kich. Lord Jesus, makin kay nang iyang kich, O God. Nga mo can bear witness with our spirit, O Lord. Maing sami kaping kiyang kamu karusia. Merong masa ng coach maing sangach, Lord. Sen changa-changay kamu. Nintuwa na mo kasali ang kich, Lord. Iyam mo manaramas sa manapang kak mamor makalakal. Mamoran koirta. Maing sam sangach niach pan kolokol masa ng coach na nach more. Iyay kapakaprich nga tawaniman mong iyong koros. Aninang yang maing sam, wat luki sa polang mamasan, rong sa polang mamasan, los-losan pongi sa polang mamasan, changa-changa wasakan koros Lord, mapang kapul sa polang mamasan, kilikilang Lord Jesus, patako God, sangkan koros mapang uyak kamaupan palingan ich maing sam. Kalangan yang kamu Lord, iyay kapakapo Father God, kami yang kachin kapayataray more, Lord Jesus, inside and out, niyaray pitoy waysang nanumaray, Lord, ngana mo yan sinsila, ngana mo yan kawait, ngana mo yan kakela ka, Lord Jesus, ewe more. Kalangan ng kamumang sam, meman, Lord, mapilkakon, Lord, luwachin palingen, luwachin paluwaro mang sam, addiction, O Father God, so siya lipilipil addiction nan eryata, iyay kapakap mang sam, drugs, O Lord, mang sam, sangan kilel ka, O Lord, makin so siya kaparanta kupuramoy,
I pray, oh Father God, I come against, Lord, I curse, oh Lord Jesus, addiction in Jesus' name. Kalangan ng kamamang Sam, iyay kapakapo, Father God, sangan bondage watch, oh Lord, meman merong-rong, oh Lord Jesus, kampantatong kia more, apan pilata, Lord Jesus, mapan changoy kamui, apan pilata mapan lalapwatch, on behalf of the family, Lord, that you will set the family free, oh God. Kalangan ng kamu, Lord Jesus, ikapin kiyang kamu mauren karusia, kalangan kiyang kamu yarail more, may you continue to bless, continue, Lord Jesus, to increase na will more. Sangan nanan koros mabilmimi mainland kan, oh God, surrounded by the riots, oh God, surrounded by, Lord, sangan bil sang kan turmoil, murmur, Lord Jesus, sang koros mawiwiyawi, iyay kapakap, Lord, nilimaw mo, oh God, and kachin sila Israel. Mang Sam, mapan chango to watch, Lord, those who will rest, oh God, in the shelter of the Most High, oh Father God. Meman mapan chango tong kamu, Lord, pan aleti sila silang kamu na namor. Kalangan ng kamu, Lord, I release that in Jesus' name. Pagkatang kamu kapingki ang kamu, Lord Jesus, mauron karusia. Kalangan ng kamu, mang sa match coach, kalangan sa kiyang kamu kaping, kiyang kamu lingan, kiyang kamu wow. Na marwach mareo melapasang mar karusia. Me karusia pan partisang. Yei Jesus Christ. Amen. 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 Kalangan ng kamuriyay. Manaka penaka papanono karusia mau ya rongorong may sangach. Kom kachway ni papolan Christ. Cha-cha kita. Masanan coach. Okay? Kupuran coach kichang kanan keperan. Kupuran coach kechan ke lel takai leilakan, kupuran coach kechan kak yang experience pepolan coach na chamor. Amen. Lukwariangi pwabang sa pangok. Jeremiah 33:3. Lukwariya yang bang sa pangok. Amen. Kam kachway ni pepol o kauno coach yang kachin ye yang kamui kechan na pilprang kapakapana o bilan courage one another. Lakap kelok lemau. Amen.